Hei tā, te tāhuhu rangapū tuatahi o te mātāwai a te Atarangi Whiu. Ai, he kōwhiringa tupurangi ia. Ai, e hara ia i te wahine rongonui i roto i te ao Māori. Ka mutu hei tāna ki tā tātou kaikawe kōrero kia erewera rerekura. Ai, i ako ia i te reo Māori, hei reo tuarua mōna, nō reira e hara ia i te matatau. Engari hei tāna no e hiahia ana ia ki te whakawhanake i ōna pūkenga reo ki mua i te aroaro o te motu. Kia ki te ake ai tātou katoa, i ti rea rea, teitei kahikatea kataia. E tino ngā kaunui ana ia ki tō tāua reo ka meha meha. Ko te reo, ko te reo, ko te reo. Hore kau he kōrero tū atu i tērā. No ngā puhi rātou ko Ngāti Ranginui, Ngāti Reriahu me Ngāti Maniapoto te tumu whakarai tuatahi o te mātāwai. Kua roa nei e mai ana ei āpia o te kāwanatanga. I reira i pupua ke te ia ki te tautoko i ngā kaupapa reo Māori. Ko te mea ōrite i roti wāku nei mahi, ko te hāpai i ngā kaupapa Māori, ko te hāpai i ngā iwi Māori, me te tutuki i ngā hiahia o te iwi Māori. Kua mai tai ia me kaurangi Tariana Turia, nāna ia i tautoko ia mo tana tūranga ei tumu akarai o te mātāwai. Miharo taku noho i tōna taha, ko tāna whāinga i taua wā, ko te whānau ora. Nā reira ka ngā kaunui au ki tērā kaupapa, ka piri pono au, ka piri tahi māwatahi i roto i tērā kaupapa. E ai ki ngā whika no te tau 2013, hi āhua 2013 ōrau o ngai Māori e matatau ana ki te whakawhitiwhiti kōrero i roto i te reo. Hi oi, he hekenga tērā mā te 5 ōrau mai te tau 2001. Te āua nei, e rā tāna te nuinga o ngā tangata ki rungi ngā tiriti o te whanganuiatara ki te reo Māori. Well, we're actually studying Maori language in our teaching course, so it's kind of important to us now. It's part of the culture, so if you are part of New Zealand, then you have to take part in the culture. It's really important, actually, especially for our next generation, to ensure that the te reo is being incorporated into the schools and that they're bringing it into our future. From a cultural perspective, it's good to understand it, but I don't necessarily use it myself. Second question is, how important is it for New Zealand? Oh, I do think it's very important because that's our culture. We should know at least something for that. And how important do you think the Māori language is for New Zealand? Yeah, definitely, it's a culture. I don't really use it that much, but I guess it is important, like when you're going through school, to learn it. Ko tā whiu wawatai, kia rangona te reo ki te motu whānui. Me Māori te noho o tō tātou reo i roto i tēnei whira nā reira. Ai, ko te reo kātahi, ko te reo kārua, ko te reo kātoru. Kāre he kōrero i tū atu i tērā. Iruere rerekura, te karare.